nje Mate Ishaku mnyamakuru wao kande wasinja ajuna pressure erebya unemuicha emyatse oko abasamaliri abechenemba okondambye nu muncha imwanza wali okachinemba tuli emubuku irrigation primary school kande yikasangibwa wa hano Mwanyamwamba division Kasese municipality. So tuli na head teacher owe school renu tukanza eriminyerera niko etamu yabirichuka kandi nebindi bikabya ebikabyo omwanda eka ekisomo kurugirira niko omwatsi tune mutungawo. So honorable head teacher tukakutangerera ukatayari West TV. First things first, yiyanjure abandu bakumenye abakakurangero kwa Chinemba. My name is Kunihira Josephine, head teacher Mubuku Irrigation Primary School. Yeah, we have started, the term has started today. The turn up is not good because out of 504, I received only 25. But my teachers, out of 10, the 7 teachers are already there. Only the learners have disappointed us. Inkisuwa kubankirugira haki turn up kurora nti yabantito kandi muno timwahicha na abana 10. Yeah, nikireterezibwa abazaire obutafayo bachayenda abana kuba mu maka tibabahaire bikwatwa byokwijja nabyo nk'ebitabu kalamu ka pens zokozesa kandi bachayenda abana babakore emirimo kwegamba nibenda kubegesaho nko kuselibasi etandikiraho hakiro cyokubanza. So hati kina nomanya hati nkenywe abebembezi abamasomero nkisana mwina kusensitizinga abazeire hansongege habokuba ntukimanya nti already term echwekereho weekend kandi kubegaruke kachwekaho weekend turora nti ebiro ebyo kusoma mbibambeke. So ha point yegi abazaire no bagamba especially kurora nti basindika at least nyencha mutunge abana. Ninsaba abazaire bona barahuliriza batukwatirwe embabazi bakwatirwe ihanga embabazi basindika abana baije haisomero habokuba nikituletereza nicyo kituletereza kugaruka enyuma mu byo kusoma obwiro bakumara batayizira isomero kandi obwire n'obutsiga habokuba syllabus eyeito ituhondera eba organized mu weeks. Buli wiki batuhereza ebitusemerire ku bantu bantusomeseze hati kakuba abana bagumizamu batakwija ninsaba abazaire basindika abana babagure ebikwato abeje basome. Hiyo side ya government hiyo ebaherize bikwetagisa. Side ya government nayo tetuherize ebikwetagisibwa habwokuba esente tusemeye ku bantu kozesa kuguramu ebyetagwa bisomero nabyo tuli mukukwata tebakazisindikire. Ninsaba government nayo obu ehonderege ebiro tukuba tutandika isomero tu receiving hakire ebikwatwa nka chalk ebikwatwa nka pens ebikwatwa nka ebitabu batuhege kasente mubwire nuko tusobole kugura ebintu ebyo kubikwasa basomesa. Ntukimanyira nti isomero linu erya Mubuku Irrigation Primary School likafuruka kuruga mu scheme lyeja hano ha St. Bali Kudembe Catholic Church hano ikusangibwa hano mu Kyondo. Banzo to status isomero bakaba beidhawe mbena no kulikinga status yalyo sazino imerire. Yeah, the status of the school is coming up again. Habokuba already isomero lichalikuli mkisaka abana bakaba bataliyo kujja kuhika kwenda kulikinga bakaba hikira haisomero kubaho nebyombeko kwonka atali mubana baitu sahazinu tuli mu 10 tuhumwire tamu ya last year na abana 15 na bana. So the school is coming up habokuba na performance. At least we have tried to get one in Division 1 and 41 in Division 2.
then the two did not turn up for PLOE. So nyo nindora liliyo niligaruka hamapu kuyane tusaba government kutukwatiraho tukatunga classes ezikumara niko likeyongera mu maiso ninihira mu maiso kakuba tutunga support za classes mu Buku Irrigation Primary School will come up again on map. Bizibuke ebindi ohireho ebyokuba muteina classrooms ezikumara bizibuke ebindi okurora nti mbi affectinga performance yanyu kandi nimwenda abebembezi babikoleho especially government. Okay. Abizibu ebyokutabana classes tuine ebizibu bindi bya community kukenga kurungi abyekisomo okusoma tiba kukujumbira munamani okwosa kwa abana nibosa muno osanga omwana mu wiki asomere mu ebiro bibiri ebizibu ebindi ebitwine nosanga abana niberolera aine kusoma kiro kya hate kindi akagenda kupagasa nuko akatunga sente ezira mu baisaho nosanga abana nibo katugambe nibo bakwatirire nka family yo mwana kuba na rugamu. So nturore ebyo nabyo bizibu muno nekizibu ekindi kya abana bengi tibakulya lunch omwana izira talire breakfast kandi taine na hope yo kulya lunch. So omwana nkogo kumwegesa mu class ni kiguma kurora ya performing. So nsaba government twatira at least introducing nko kwa abana basobora kulya lunch mu masomero supporting amasomero hakigambo kya lunch. Haroho ekigambwa inte for example mu bikaru bino ebya scheme ward school dropout eri a bit high. Ebi nchiba nchiretebwa kurora nte hanu mu scheme especially mu bichweka bine bya chondo nti school dropout eri ruguru nkiretebwa. Nikireterezibwa abazaire butafayo abazaire bamazire kweba basemerire kukora habo abana babo babahira a lot of freedom omwana takufibwaho omwana natambura nko kwa kwenda abana batambule ekiro katugambe tibacyahana abana nko kusemerire. So ekyo kireterezibwa abana kusisikara muno. Obuntu malira ikigambo cyawo kikumalira haba kurora tayari. Ninsima muno habwa government habwa support seriyo netuha kurora mu Buku Irrigation Primary School yabaho abako we didn't have any class, we didn't have an office, but sahazino at least we have the office and we have some 2 classes. So ninsima na abantu inywe nabwa kukoma kurungi obundi this time kasese turagoboramu mwebale muno. Webale muno we to head teacher owa mu Buku Irrigation Primary School wasinja kutsibo musamaliri turwe na head teacher owe mu Buku Primary School mu Buku Irrigation Primary School. So arwe akatubwera kwa tamu neko yabirichuka beitukande echo buliye kutsibu nde hanu abatende kwa sibatasa niko chikaita isibawa okubatende kwa hakuhinga bitano abatende kwa abiri n'abatano nibo bamasa ekiro kino cyo kubanza. So tukende mbere nerikwamirira emyatsi eyekisomo nerangirinde tukabayika yako omwatse niko chikaita isibawa okwamena ninje Mata Ishak omunyamyatse wokwawo hano Kasese district. Back to you, Ajuna. Pleasure.